A tu by som chcel teraz pozvať našich priateľov z Rakúska, ktorí rozbehli takú službu, volajú sa Phil, Ulrike a Karin, ktorí slúžia kresťanom, ktorí majú problém so sexualitou. Slúžia v televíziách v Rakúsku, v Nemecku a veľa hovoria o tom, ako možno sa dostať z toho. A ja viem, že mnoho ľudí aj u nás v našej krajine má s tým problém a potrebujú sa jednoducho ako keby vyťahnuť z toho a výjsť na také svetlo. A ja ich chcem teda pozvať, aby prišli tu a trošku sa zdieľali s tým, čo oni vlastne v tejto službe, ktorú oni majú, tak prežívajú. Ďakujem, že sú medzi nami a som z toho nadšený. Môžete ich privítať. Ahoj. Ahoj is Slovak for hello, I think. Not ahoy? Ahoy, yeah, ahoy, okay. Okay, my name's Phil, this is Karina, my wife, and Ulrike, a friend of ours. Volám sa Phil, toto je Karina, moja manželka, a je to ešte Ulrike. We're from Austria. Sme z Rakúska. It's down the road and then right. And Je to tu po ceste a potom doprava. we work in a team which is called Love is More. Pracujeme s tímom, ktorý sa volá Láska je viac. And we heard already today that the issue of sexuality is something very personal and so much garbage happens. Rubbish. A počuli sme, že sexualita je niečo veľmi osobné dneska a dá sa veľa pokaziť, je tam veľa špiny. We experience bad things in the area of sexuality in our life or abuse sex. A veľa je sexu, ktorý je zneužívaný v našich životoch. Like looking at pornography. Pozrieme sa ale na pornografiu. I was 8 or 9 years old. Mal som 8 alebo 9 rokov And I found a hardcore porn magazine. a našiel som hardcore porno časopis. And it turned me off. It was horrible. A bolo to úplne hrozné, som bol šokovaný. It was really exciting as well. Ale rovnako to bolo veľmi vzrušujúce. And I started to learn about sex reading porn magazines. Excellent sex education. A začal som pozerať tieto pornomagazíny a je to vynikajúce vzdelávanie o sexe. And I really got into porn and was involved 14 years. A dostal som sa do pornografie a 14 rokov som bol v tom. Not as an actor, as a consumer. Nie ako herec, ale ako konzument. Just to clarify here. Aby to bolo jasné. And I was a Christian. I knew this was not okay. It was nothing that pleased God. I knew that, even nobody told me. A bol som kresťan, ale vedel som, že to nie je OK, ale nikto mi nevedel pomôcť. I was leading a youth ministry at that time. A v tom čase som viedol mládežnickú službu. And I felt so condemned and heavy-hearted because of the porn I was consuming. A som veľmi ťažké srdce, pretože tá pornografia to zožierala vo mne. And I said, God, please forgive me. I'm such a pig. A hovoril som, Páne, prosím, daj mi to, som taký prasa. And I got more and more into porn. Stále sa ma to vťahovalo ďalej a ďalej. And in God's grace, God sent 2 situations where I was caught watching porn. Very embarrassing. Ale Boh bol ku mne milostivý a boli také 2 situácie, kedy som bol pristihnutý, ako som pozeral na porno. One situation was that my wife caught me watching porn on the internet. A prvá situácia bola, že moja manželka ma prichytila, ako pozerám porno na internete. She came home too early. Prišla príliš skoro I had to quickly turn the computer off. a musel som rýchlo vypnúť počítač I had to jump into the nearest cupboard. a musel som skočiť do najbližšej skrine. I slashed the door closed A zabuchol som dvere and I was hiding. a skrýval som sa. There was a reason as well. A bol tam aj dôvod, No details, yeah. bez detailov. Don't think about it. Nerozmýšľajte o tom. And my wife comes in and she goes on the knees and says, A moja manželka príde, tam si ku mne čupne a hovorí through the door of the cupboard, cez dvere tej skrine, toho šatníka: Phil, I think we need to talk. Phil, myslím, že by sme si mali pohovoriť. And I went, yeah. A ja hovorím, áno. I felt so ashamed and embarrassed. My wife catching me. Tak hrozne som sa hanbil, že ma moja manželka prichytila. I think you've got a better version here. A myslím, že ty máš lepšiu verziu. I was pretty shocked. Ja som bola úplne šokovaná. I was a bit naive. Bola som trošku
because I thought Christian men wouldn't look at those naked women. lebo som si myslela, že kresťanskí chlapci sa nepozerajú na tieto nahé dievčatá. And now my future husband looks at these pictures. A teraz môj budúci manžel sa na to pozerá. So I really was, my feelings were hurt. Moje pocity boli zranené And I didn't know if I can trust this man. a nevedela som, či môžem dôverovať tomuto mužovi. And especially at this situation when I nearly caught him on the internet, Zvlášť v tejto situácii, keď som ho prichytila na internete, I knew something has to happen now. vedela som, že niečo sa musí stať. And it was God's grace that helped me to decide. A bola to Božia milosť, ktorá mi pomohla sa rozhodnúť. He helped me to decide I want to stuck to my friend. Bola to milosť, ktorá pomohla mi rozhodnúť, že chcem ostať a byť spolu s mojim priateľom. We had a married couple Mali sme jeden manželský pár, that counseled us. ktorý sa s nami stretával a hovoril o tom. And so this whole situation got into the light. A tá celá situácia sa dostala na svetlo And they helped us going on the process of healing. a pomohli nám prejsť cez ten proces uzdravovania, Healing Phil coming out of this addiction. uzdraviť Fila, aby sa zbavil svojej závislosti And also healing for my soul that got hurt. a rovnako liečbu pre moju dušu, lebo to bolelo. And it took a time to come out of porn. It didn't go from one day to the other. A trvalo to nejaký čas sa toho zbaviť. Nešlo to zo dňa na deň. But I started to let light come into my heart. Ale to svetlo začalo svietiť do môjho srdca. I want to encourage you also to let light into your heart, not to be caught like me. A chcem vás povzbudiť, aby to svetlo začalo svietiť aj do vašho srdca, aby ste neboli prichytení ako ja. To start talking about sex in your life with others as well. Aby ste prestali hovoriť o sexe s ľuďmi vo vašom živote. Now in churches we start talking about sex. We don't talk about it. A v cirkvách, ktoré my o tom vôbec nehovoríme. And people like me, people like Karina, we were hurting and thinking we were the only ones that have this problem. Lebo ľudia ako ja, alebo moja manželka, my sme boli zranení, lebo sme mysleli, že sme jediní, ktorí máme tento problém. And now we know it's not the case. We had 2 million website visits the last year from Christians in Europe searching for help on the issue of porn. It is so present, yeah? A dnes vieme, že nie sme sami. Je až 2 milióny prístupov na našu stránku ľudí, ktorí hľadajú pomoc v tejto veci. I want to encourage you. There is a way out. There is hope. There's a way out of porn. And if you're a girl, A chcem vás pozbudiť, že je na to riešenie, je spôsob, ako sa zbaviť tejto závislosti od pornografie. ask your boyfriend if he has a problem with porn. Spýtajte sa svojho priateľa, že či má problém s pornografiou. We'll be talking in 5 minutes at the garage at the seminar, so we want to invite you. Who wants to come? We'll be talking more about the whole issue on porn and sex. Budeme hovoriť o tom viac na našom seminári, ktorý je dneska večer v garáži. It's a seminar for people who know people who know people who know people that have an issue with porn. So don't be worried, okay? Je to seminár pre tých, ktorí poznajú tých, ktorí poznajú tých, ktorí poznajú ľudí, ktorí by s tým mohli mať náhodou problém. But porn is an issue also with girls, and I think, Ulrike, perhaps you want to share just shortly. Ale pornografia sa týka aj dievčat. Because how often have you heard a story like this, that men have problem with porn? Very often, isn't it? Lebo častokrát ste počuli príbeh, že muži majú problém s pornografiou, že to sú také časté príbehy, But also women can have a problem with this issue. ale aj ženy môžu mať problém s touto vecou. My story began when I was 12 years old. Môj príbeh začal, keď som mala 12 rokov. I also found a magazine, Tiež som našla časopis and at the same time I felt attracted and ashamed completely. a v tom istom čase som sa cítila, že ma to priťahuje, ale rovnako som sa veľmi hanbila. And you know, a 12-year-old girl has a lot of pressure in her life with friends, family, school, and many people and problems and issues. A 12-ročné dievča má strašne veľa rôznych tlakov vo svojom živote, škola, priatelia. And I'm a Christian, then I am 6 years old. I gave Jesus my life. A mal som otázky, ako 6-ročná som dala svoj život Pánovi Ježišovi.
And then I found the magazine and I felt attracted to it. Potom som našla ten časopis a ma to priťahovalo. And there was the next pressure in my life A to len bol ďalší tlak do môjho života. because I felt the sin, but I was attracted from the sin. Cítila som hriech, ale ten hriech ma aj priťahoval. And I tried to hide it from God, from people around me, from my friends, from my family. A snažila som sa to skryť pred Bohom, pred mojimi priateľmi, pred mojimi rodičmi. And believe me, it costs a lot of energy to hide this big issue from your environment. A verte, stojí to veľa energie skryť túto vec pred prostredím, v ktorom žijete. And I believed in many, many lies that Jesus died for every sin, but not for this sin, because it's the worst one, you know. A pozná veľa tých lží, ktoré hovoria, že Ježiš zomrel za všetky hriechy okrem tohto, lebo to je ten najhorší hriech. But God has changed completely my life. Ale Boh úplne zmenil môj život. Because after years that I struggled in this area, Pretože po rokoch, čo som bojovala s týmto v mojom živote, I began to share with God all my needs, all my issues, all my pressure. začala som Bohu hovoriť o všetkých svojich potrebách, svojich napätiach, tlakoch. And it wasn't just through one prayer, it takes a little bit more time. A nebola to iba jedna modlitba, ale si to vyžaduje viacej času. But God has restored me completely as a woman, as a sexual being, and a person who can stand here and not be ashamed when I speak from this issue. Ale Boh ma úplne obnovil ako ženu, ako sexuálnu bytosť, ako človeka, ktorý tu stojí a môže o tom slobodne hovoriť. And we want to give you in our seminars also, we want to encourage you in our seminars to begin a way with God when you are struggling in this area. A chceme vás na našich seminároch pozbudiť, aby ste začali tú cestu s Bohom, ak zápasíte s vecami vo svojom živote, ako sú tieto. Or we have our website also in Slovakian, islavismore.sk. Máme aj našu stránku, ktorá je po slovensky, myslím, že je na tých obrazovkách lavismore.sk. Yeah, that's all what I want to say now. Thank you. A